visi, kas bija sinagogā, versa savus skātus uz viņu, un viņš iesaka uz tiem runāt. Šodien, ne rīt, ne vakar. Šodien šis jūsu ausim dzirdētājs raksts ir piepildīts. Tas Dieva vārds. Piepildīts. Donc Jésus est venu pour accomplir, pour réaliser. Šodien šis Dieva vārds ir piepildīts beigās. Viņš teica, tātad Jēzus ir atnācis, lai piepildītu Dieva vārdu. Tagad rekolekcija. Tagad šī brīdī rekolekcijās, lai piepildītu savu vārdu. Pas il y a 2000 ans. Ne pirms 2000. Alors la première chose que Jésus guérit, c'est les yeux. Un pirmais, ko viņš dziedina mums, tas ir mūsu acis. Le mauvais regard. Tātad slikto to skatienu. On identifie l'autre avec le mal qu'il fait. Tātad, ka mēs identificējam citus cilvēkus ar to ļaunumu, ko viņi dara. C'est un alcoolique. Piemēram, tas ir alkoholiķis. Il est homosexuel. Tas homoseksuāls. Il est que ça. Viņš ir tikai tāds. C'est un voleur. Tas zaglis. C'est un menteur. Tas melis. Il n'est que ça. Viņš ir tikai tas melis. Nekas cits. Non. Nē. Ça. Tā. Aïe, il a déjà tourné là. Tātad, kad ir šis nodalījums tātad es tas labais un tie visi tie pārējie jauni. Alors, autre chose, c'est ceci. Je suis rayé moi-même, je suis rayé. Līdz ar to es arī pats sevi tā kā atdalu. Je suis en prison. Un arī sevi ielieku Il y a un cietumā. mur entre moi et l'autre. Tātad es esmu tā kā viens pats un ir ļoti milzīgs mūrs starp mani un pārējiem cilvēkiem. Les autres me jugent. Un es citus nosodu. Les autres me jugent. Un citi mani Ils nosoda. me voient comme ça. Un viņi arī redz mani tikai tā. Et moi-même, j'accepte ce dimanche. Moi-même, je suis Beigās es arī ticu, ka citi kā viņi skatās uz mani, arī slikti, ja? Es to arī akceptēju. Je suis comme ça. Es arī esmu tāds Complètement rayé. pilnīgi noliekts, Je suis mauvais. slikts. Je suis honteux. Es arī esmu Je suis coupable. vainīgs, melis un vispārējais. Les autres, c'est le genre d'homme propre. Un tātad tie, vēl tas ir cita situācija, tātad un tie pārējie, tie ir tie tīrie cilvēki. Je suis bon. Celui-là, il est bon. Viņi ir tātad, tie, kas ir balti, tie ir tie labie tagad gaišie. Un bon pharisien. Labie kristieši un farizēji. Beaucoup de gens ont cette image de Dieu. Un citiem ir, mums daudziem ir cilvēkiem arī tāds uz Dievu skatījums. Dieu est propre. Tātad Dievs ir visu gaišs un pilnīgi tīrs. Un mēs pilnīgi sevi noliedzam. Est-ce que vous avez cette image-là de Dieu? Jo vai mums ir tāds skatiens uz Dievu, ka Dievs tātad visu gaišais un labais un tīrais, un es vispār, kā saka, nekas. C'est très violent. Un šāds skatījums uz sevi ir ļoti, ļoti vardarbīgs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la violence? Kas ir vardarbība? Ce qui réduit l'autre à ses propres yeux. Réduire. Tas ir faktiski vardarbība pret sevi, ka mēs citu skatienus tā kā pilnīgi uz sevi uzliekam un sevi, kā saka, nostumjam, ja? On est une victime. Un beigās mēs kļūstam pa upuriem. C'est très violent. Ļoti, tas ir vardarbība, ja mēs sākam tādu upuru domāšanu mūsos rodās. Si vous avez une image négative de vous-même, Ja jums ir pilnīgi negatīvs skatiens pašiem uz sevi, les autres ont le droit de vous frapper. un faktiski citiem, tad jūs dodat arī citiem tiesības sevi tā kā sit. Ils croient ça. Viņi tic par tam, ka viņi to drīkst darīt. Quand vous êtes comme ça, Tad, kad jūs esat paši tādi, kas saka, ņaudekļi, vous avez une image cassée de vous-même, ka jums pašiem ir viss tas, kas saka, tas skatiens uz sevi, ja, tāds salauz, ka jūs paši vous attirez la violence. Jūs faktiski pievākat vardarbību, tad citu vardarbību pievākat uz sevi. Si je mets ici de la poubelle, Ja, piemēram, man būtu te miskaste, vraiment ce qui est sale, patiešām kaut kas netīrs un kas smirda, ça va attirer tad tas, piemēram, tādā stūrītī būtu, tad tas visus mūs
des mouches, des rats, Ne tikai mēs visi arī, visi justu, ka tur smiet, bet arī mušas un visi pārējie peles, ko tur skrēdīt apkārt ap to miskasti. Donc, on a fait des tests aux États-Unis. Mēs Amerikā pat ir veidots tāds eksperiments. On mettait dans des femmes en face des hommes. Tātad priekšā nolika sievietes tieši pretī vīriešiem. Et on demandait aux hommes qui vous êtes prêts à abuser. Un vīriešiem prasīja, kuru no tām sievietēm jūs esat gatavs, kā varētu sakīt, pavest. Les hommes, très facile. Un vīrieši ļoti viegli parādīja pirkstu to. C'était tous des femmes qui avaient cette image d'elles-mêmes. Un kas tās bija pa sievietēm, izrādās visām bija šis skatiens uz sevi negatīvs pilnīgi. Interdit pour un chrétien d'avoir cette image-là. Interdit. Un viņa tagad, ja Žozefs saka, ka tas ir aizliegts būt tādam skatienam uz sevi. Aizliegts. Kristiešiem tas ir aizliegts. Dieu ne veut pas ça. Dievs to nav gribējis. Il y a un mur. Ir tiešām ļoti liela siena. Israël, la Palestine. Piemēram, svētajos rakstos Izraela un Palestīna. Les musulmans, les chrétiens. Piemēram, musulmaņi un kristieši. Ils sont mauvais. Ietur musulmaņi slikti. Ietur uzbruk teroristi. Non. Si j'ai cette image-là des musulmans, ja man ir no musulmaņiem tāds les skatiens, musulmans sont terroristes, ka visi musulmaņi ir teroristi, je suis violent. tad faktiski arī es pats esmu jau agresīvs ne agresīvs, bet vardarbīgs. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? No, ko jādara? Qu'est-ce que j'ai? Avec vous tourner la roue. Kā vajadzētu pagriezt stūri? Et alors, voilà, si on commence à tourner la roue, Tagad, ja mēs griežam stūri, tā kā to uz vienu pusi, qu'est-ce que je vois? ko es ieraugu? Je vois quelque chose de bon chez l'autre. Tad es ieraugu tā kā labo citos, tanīs, kur ir tas baltais, tad citos es ieraugu tā kā labo. Et je vois ce qui ne va pas chez moi. Un es arī ieraugu kaut ko sliktu sevī, tas ir tas zaļais. Tikai neliela daļa es ieraugu arī sevī slikto. Si, plus je tourne la roue, Un tad es varbūt jau uz pusēm, to stūri pagriežu līdz pusē. plus que je vois moi-même Es tagad sevī, autrement. es ieraugu sevi savādāku, vairāk. La manière dont je me vois moi-même, je vois l'autre. Un faktiski tas veids, kādā veidā es ieraugu sevi, tādā veidā es arī citus ieraugu. Et la manière que je vois l'autre, je vois moi-même. Un tas veids, kādā veidā es skatos uz citiem, ja, tas arī attiecās, ka tā es skatos pats uz sevi arī. Donc, Jésus est venu pour renverser le mur. Un kad Jēzus ir atnācis, lai to mūri nojauktu. Et ça devient un pont. Un kad šis mūris kļūst nevis par mūri, bet par tiltu, kas savieno. Tiltu. Par tiltu, kas savieno mani ar citiem cilvēkiem. Donc, quand je vois l'autre, Kas notiekās, kad es skatos uz citiem? Première fois, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, un conflit. Nu, piemēram, man ir konflikts ar kādu cilvēku. Es esmu klāt dusmīgs uz kādu. Première chose que Jésus m'invite. Uz ko Jēzus mani aicina tajā brīdī. Est-ce que tu vois quelque chose de bon chez ton adversaire? Viņš aicina uz to, vai tu redzi tajā savā ienaidniekā arī kaut ko labu? Oh, je vois quelque chose de bon. Nu jā, es ieraudzīju kaut kas ir labs Et viņai est-ce arī. que tu vois que chez toi, tu n'es pas si bien que ça? Un vai tu redzi to, ka tevī arī nav viss ok, kā tu iedomājies? Et puis on va vers le haut, vers chez soi. Un tad tu ej uz to pelēko, kur es. Ah, il y a aussi du bon chez moi. Un tad tu arī redzi, man arī ir daudz kas labs. Ça, c'est très important pour les dépressifs. Tas ir ļoti svarīgi arī depresīvajiem, kad ierauga kaut kas sevi to labāk. Affirmer soi-même. Viņiem ir jāapstiprina pašiem sevi. Reconnaître ce qui est bon en Jāstiprina, lui. kad savu lomu jāstiprina. Et seulement à ce moment-là, il peut aller en
tad, kad tu esi stiprinājis pats sevi, redzējis sevi labo, tad tu vari iet uz to kritiku pret citiem. Mais encore, il ne faut pas critiquer, il faut simplement lui dire la vérité avec amour. Bet nevajadzētu ieiet kritikā, bet drīzāk ar mīlestību redzēt arī slikto. Maintenant, venons à Dieu, à Jésus. Ja, atgriezīsimies pie Jēzus. Est-ce que Jésus est comme ça? Vai Jēzus ir tāds? Est-ce que, si moi et l'autre, est-ce que l'autre peut être Jésus? Vai, piemēram, es un otrs varētu būt Jēzus blakus man? Est-ce qu'il peut rayonner, Jésus? Vai Jēzus var, kā varētu sacīt? Est-ce qu'il peut être rayé? Est-ce qu'il peut... Vai Jēzus var sevi tā kā noliekt? Nous avons cette image-là de Jésus, n'est-ce pas? Citreiz mums ir arī kāds, par Jēzu kāds priekšstats. Tāds. Bien. Donc, c'est-à-dire ce qui est bon, tout bon. Kad Jēzus tā tad ir pilnīgi tikai tīrs un neaizskarams. Si Dieu se montre comme ça, Ja Dievs ir tikai pilnīgi šāds, tikai balts, il y a un mur entre Dieu et moi. tad faktiski ir augsts mūrs starp mani un Dievu. Alors Dieu est violent. Alors Dieu est violent. Tad Dievs faktiski attiecībā pret mani ir tā kā vardarbīgs. Parce que je ne saurais pas, il est tellement saint que je ne saurais pas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir tik svēts, ja, ka es pat uz viņu raudzīties nevaru, man jāslēpjas no viņa. Man nav tiesības ar viņu pat runāt. Alors Dieu a dû inventer quelque chose. Un Dievs tātad māca mums. Il a dû inventer quelque chose. Dieu a dû trouver quelque chose. Dievs tā kā meklē. Qu'est-ce qu'il a fait? Ko viņš dara? Pour nous rencontrer. Ko viņš dara, lai mums satiktu? Il a fait ceci. Lūk, ko viņš dara. Non, il a fait ceci. Jésus a pris tout le péché sur lui. Viņš dara tā, ka viņš Dievs paņem uz sevi, Jēzus paņem uz sevi visus grēkus mūsu līdz pasaules beigām. Quand il était baptisé, Tad, kad viņš tika Jordānas upē kristīts, viņš ienāca tajā grēku plūdu ūdenī, tas bija pilnīgi netīrs, il était baptisé dans notre péché. un tika mūsu grēkos kristīts. Et comme dit Saint Paul, Kā svētais Pāvils teica, Jésus s'est fait pécher pour nous pécher. ka viņš sevi darīja pa grēcinieku mūsu dēļ. Donc même le plus grand criminel, Pat vislielākie grēki, kas ir noziedzniekiem, tika paņemti uz Jēzus. Jēzus paņēma viņus uz sevi. et donc, mais il a créé un pont. Il a créé le pont. Un tādā veidā Jēzus, tas ir Dievs caur Jēzu, ir uzcēlis starp mums un Dievu tiltu. Et maintenant, il n'y a pas de violence. Un tad, ja ir šis tilts, tad nav vairs tā vardarbība. Comme disait Solzhenitsyn, là. Tad, kā teica, Solzhenitsyn, Solzhenitsyn, le russe. viens, Le russe. tas Solzhenitsins, jā, Il dit la ligne, tas filozofs. la ligne qui sépare le bien du mal ne passe par les hommes, mais au cœur, ne passe pas par les hommes, mais au cœur de chaque homme. Kad šī līnija, kas ir starp labo un slikto Ce n'est pas entre les hommes. tas nav, šī līnija neiet starp mani un citiem cilvēkiem, Mais c'est dans le cœur de chacun. bet tā līnija iet mūsu sirdī. Le mal et le bien. Tas ir labais un sliktais, tā līnija labais un sliktais iet caur mūsu sirdi, nevis starp mani un citiem. Nous avons tous besoin de sauver. Un mums visiem nepieciešama ir glābšana. Donc voilà, je vais commencer une petite prière. Tad es gribu vienu lūkšanu ar jums kopā veikt. Si. Visiem jūs apsēžaties. Voilà. Père très bon, Labais Tēvs, au nom de Jésus, Jēzus vārdā. donne-moi les yeux de Jésus. Dāvina man Jēzus acis. Pardonne-moi de mon regard violent. Piedod man šo vardarbīgo manu skatienu.
prison. Kad es viņus ieslēdzu viņu cietumā. Ou bien je m'enferme moi-même dans ma propre prison. Vai arī pats ieslēdzos savā personiskajā cietumā. Pardonne-moi que je joue la victime. Piedod man, ka es spēlējos ar upuru lomu. Qui attire la violence des autres. Kas pievelk vardarbību no citiem cilvēkiem. Toi, Seigneur Jésus, tu es venu pour relever tout le poids du péché. Tu, kungs, Jēzus, atnācis, lai noņemtu visus grēkus no mums. Tu, kungs, Jēzus, esi atnācis, lai noņemtu visus grēkus no mums. Donne-moi un cœur et un regard nouveau. Kungs, dāvini man jaunu skatienu un jaunu sirdi. Kungs, dāvini man jaunu skatienu un jaunu sirdi. Pardonne-moi que j'identifie le pécheur au péché. Piedod man, kungs, kad es identificēju grēku ar grēcinieku. Piedod man, kad es identificēju grēku ar grēcinieku. Seigneur, fais-moi, enlève-moi, guéris-moi de mon perfectionnisme. Kungs, dziedini manu perfekcionistu sirdi. Kungs, dziedini manu perfekcionistu sirdi. Toi, tu m'acceptes avec mes rayons. Kungs, tu mani akceptē kā ar visu to manu noliegumu. Kungs, tu mani akceptē ar visu manu noliegumu. Oh, Pierre t'a relié, tu as regardé Pierre avec beaucoup d'amour. Pēteris, kas tevi nolieca, tu uz viņu paskatījies ar mīlestības pilnu skatienu. Pēteris, kas tevi nolieca, tu uz viņu paskatījies ar mīlestības pilnu skatienu. Tu n'étais pas déçu. Nebija vīlies viņā. Tu nebija vīlies viņā. Ton regard disait. Tavs skatiens viņu satvēra. Tavs skatiens viņu satvēra. Et Jésus disait par son regard. Un Jēzus caur savu skatienu viņu dziedināja. Viņš teica, Jēzus uzrunāja viņu caur savu skatienu. Jēzus uzrunāja viņu caur savu skatienu. Pierre, n'aie pas peur de ta faiblesse. Pēteri, nebaidies no sava ievainojuma. Pēteri, nebaidies no sava ievainojuma. Simplement aie confiance en moi. Vienkārši uzticies man. Vienkārši uzticies man. Amen. Amen. Voilà. Alors, maintenant, on peut continuer, vous voyez, quand nous avons un conflit avec quelqu'un. Tagad, piemēram, mēs varam turpināt, ja jums ir konflikts ar kādu cilvēku. Le conflit n'est pas grave. Pats konflikts pats par sevi nav nekas slikts. L'agressivité n'est pas grave. Arī agresivitāte nav nekas slikts. La colère n'est pas grave. Arī dusmas nav nekas slikts. Je parle de la colère de la justice. Es īpaši runāju tieši par netaisnību, ka mums dusmas ir uz netaisnību. Je ne parle pas de la colère violente. Es nerunāju par vardarbīgu konfliktu, kas vēršās pret personu. Jésus pouvait être très agressif. Arī pats Jēzus varēja būt ļoti agresīvs. Mais jamais contre les hommes. Nekad ne pret vienu cilvēku. Toujours contre le péché. Vienmēr pret grēku viņš vērstās. Il aimait l'homme. Viņš mīlēja Il cilvēku. détestait le péché. Bet viņam nepatika grēks. Parce que le péché emprisonne l'homme. Tāpēc, ka grēks ieliek cilvēku cietumā. Réduit l'homme à... Le péché est la violence même. Jo pats grēks jau ir vardarbība. Le péché, c'est la violence. Faktiski grēks ir vardarbība. Et la dépression, Un depresija. c'est la violence contre soi-même. Depresija ir tātad vardarbība pašam pret sevi. C'est la violence contre sa propre personne.
Tātad depresija ir vardarbība pret manu pašas personu. Et la violence utilise les sentiments de culpabilité, les sentiments de honte. Un vardarbība rada tātad šīs vainas apziņas, tādas jūtas. Alors, moi, un petit témoignage. Es gribu pateikt mazu liecību. Voilà, il y a dans ma famille, Manā ģimenē il y a eu ma belle-sœur qui ne voulait plus me parler. Bija tātad, kā tur beidzsēta, tas ir. La femme de mon frère. Tātad mana brāļa sieva vispār nevēlējās ar mani runāt. Donc elle m'a rayé. Viņa pilnīgi noliedza manu personu. Un starp mani un viņu bija mūrs. Et pour moi, c'est très difficile à accepter. Un priekš manis tas bija ļoti grūti pieņemt to. J'aime beaucoup communiquer. Jo man ļoti patīkās komunicēt, runāties. Et si quelqu'un m'accuse, Un ja kāds mani apsūdz pilnīgi, et puis il ferme la porte, un tad pilnīgi tā kā aizver durvis, je deviens impuissant, je ne sais rien faire. un es neko nevaru arī izdarīt. Et alors la tentation est devenir violent, c'est la tentation. Nu, un tad tas kārdinājums ir kļūt vardarbīgam pašam. On se regarde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation pareille? Nu, ko var darīt tādā situācijā? Quand une personne donc accuse et en même temps ferme la porte. Tātad persona, un tā kā arī brāļa sieva, tātad mani apsūdz un aizver durvis. Ça peut créer une dépression. Un tas arī var radīt depresiju. Ma dépression, c'était ça. Alors, il y a 30 ans, c'était ça ma dépression. Un faktiski pirms 30 gadiem tā depresija sākās tādā veidā. J'aimais beaucoup une personne. Es biju iemīlējies kādā cilvēkā ļoti. Et quand je voulais lui parler, elle a fait ça. Un tad šis cilvēks, kurā es biju iemīlējies, tātad mani atkrūta, aiztaisīja durvis cietumu. Et ça, je ne supportais pas. Un es to nevarēju vairs izturēt. Alors, j'ai plus de combat. Un tad es sāku cīnīties un iekrīt depresijā. Et alors, j'ai dû faire tout le processus par rapport à cette personne. Un tad es arī tiešām visu procesu to dziedināšanas esmu izgājis attiecībā uz to personu. Et là, on va utiliser les moyens, comment pardonner. Un tad es izmantoju to veidu, kā piedot. Comment pardonner une personne dont on est incapable de pardonner. Tātad kā piedot cilvēkam, kas nav spējīgs piedot man. On dit comme chrétien, je pardonne. Comme chrétien. Kā kristietis, protams, es varu pateikt, nu es tev piedodu. Je pardonne. Es tev piedodu. Mais ça reste quand même. Bet šī nepiedošana manī tik un tā paliekās. Et ça reste. Tas viņa tur visu laiku griežās apmēram. On a beau le dire, je pardonne. Tad es 100 reizes saku, es piedodu viņam, es piedodu. Et ça reste. La colère reste. Bet dusmas un viss tas La déception reste. vilšanās, jā, un vispārējais paliek On manī. devient malade. Beigās es kļūstu slims. Alors c'est comme si c'était la plus grande catastrophe. Un iekļūst tā kā vislielākā katastrofā, kāda vispār var būt. Parce qu'à cause de ça, j'ai perdu 7 ans. Tieši šīs nepiedošanas dēļ un viss, kas notikās, es 7 gadus no savas dzīves pilnīgi pazaudēju. Alors, Tomislav Ivančič nous donne la méthode. Un Tomislavs Ivančič dod metodi. Et je trouverai ça dans les petits livres. Un tā metode ir tādā mazajā grāmatiņā. Aussi là, ici. Arī lielākajā. Alors, peut-être.